Üçüncü konuğu çok biz tanış olsak bolalı. Asmandagi yıldızdı mına Wood giyimini öldürdü. Çoğuz menin atım Bektemir tanış olsak bolalı. Hayır nege boldu çoğuz? Sen o şeyle tanışsın. Sen o böyle degen. Sen ne yapmadığını düşünüyorsun? Ha, muamma yok geleyim be. Patkat kış gerek. Men egerde maga turmuşka çıksa otakta başlan mı? Başlan. Mında jaşlarca basamık be ya. Tüzle basıyorçu. Hatta oylap kaldı ama cevap söyleyeyim. Patkat çeşip koysan bolo. Normal lan. Çok normal. Birinci bulacaktan başlap duran ama bir beysin. Çok birinci bu göz şaşırtı olsun demek lazım. Ama üçünüz de alparmayla öyle. Ulan beklerim git. Bekle. Tamam. Çoğuz atınız kim болады? Siz mağa жағып kaldınız. Men sizni birinci jolu görgöndө, birinci joldaydı görgöndö oldum. Menin atım Bektemir. Özgönden geldim sulağız. Tanış olsak balı mı? Ey. Ulan bu tiyatroda istek olacak olmuyor. Hazır bunda ötmeye kallar da Bektemir. Bas bana iş veren bas. Gittik kam. Çocuklarla yaptığı var. Короче, Kırgızistan'da bir sevgi çıkışlarla. Çocuklarla. Çıkışlarla sen çıkartasın. Uyak kılba. Ece yerimden çekip koy. Çeçpeydi çocuklar. Tamam. Ne çekin bunu oluyor. Gitti. Çiğde deken karşınız kayınçada ot genç yaşınız. Papa olmasın sırayla atınız kim eken? Atı baylayıp da Halga tem çıkkana tanışasak bolu. Ayaz ata geldiniz de. Egerde bana turmuşka çıksa. Egerde maga turmuşka çıksam ayda alıp berem, maydan günge sekip berem. Buna gözlerini hiç çağırsa girer oysa. Dur. Gittik. Ne tanımlarsın? Söylüyoruz mu bakıra? Ama söyle. Sen çıkıyor ha. Sen gülmeye düşüyorsun gerekten. Evin ara katırıp dur. Buna arla olsun. Bugün zaman mağaşlıkta çıktı değil mi? Gördün ha? Tanıştı gerek yok. Sen hocam buna kızım bir aydan beri tanıysın. Bugün çok kaldım. Bugün vakit verdi. Bugün sana şans verdi. Jetişin gerek. Udacı gibi. Almara kanday. Birinci жазсам жооп беріп едің. Кейін Instagram'ını taup zorla жаздым. Жолуп ал десем, Проблемаларды айтып керек жоқ. Егер мага турмушка чыксаң, давай. Жүрем чай içпейлі. Так. Эми кол чабуулар астында аныктайбыз эми, ким жеңди? Кудай болсо эми кол чабуулар астында эмес, мына кыска подкаттардан ушул кыз арнасын. Ким жеңди? Ким? Эми мырзалардын подкатын көрдүңүздөр, а? Сизге кайсы мырзанын подкаты жакты? Негизи мага бул мырзанын подкаты жакты. Менби? Менби? Кайсы? О, жумшак.
Ana kete. Biz çıkarız. Siz babamda hiç kimge жалдыратпай өзüm эле чыгып кетем сага турушка. Так, эми сен бияка тур. Бакетес, siz артыракка туруңуз. Биринчи сөз келиңиз. Чоң так билес болдур турат. Үчүнчү деңгелес, подкаттардайсыз. Уже конкурс түшүнүктүү. Эгер мен сизге турмушка чыксам, мен мындай кылып берем. Чайыңызды куюп берем, шымыңызды жууп берем, Аркаңызды тырмап берем дейт. Кетти. Чоң жигит, атың ким болот? Айттым ғой жаңа эле. Өш көргөн белек. Ulan beçara boppoz olgan bu. İşte Санжет киши olur өшкөмдө. Мен асыгым сенсиң. Aynen. Не надо өшүштүн сез. Продолжайте. Давайте. Эгер мен Өшкөндөргө шапла өшүштүн таштаңыз. Мага турмушка чыксаң деп айтайын. жок, бала турмушка эмес, Эгер мени алсаңыз кетти. мен ошол эле билем өзгөрдү. Болду ма? Болду. Өшкөндүр, болду. Аты Самудин. Салмайча. Самудин. Азыр башталат го, я ойба. Ошондо эмне кылам? Азыр деле краскалап турду. Мына жигитке сүйүүңүздү арнайсыз. Эгер мен сага турмушка чыксам, баарын жасап берем, үй бүлөңдү сыйлайм, тамак жасап берем, кечинде мындай тосуп алам. Эгер мен сага турмушка чыксам, главный болуп кетесиң. Болуп кетебиз. Болдубу? Болду. Болду. Эч ким иштегенди кылбай жөн эле болуп кетет, а? Кирпир жуулбайт болуп кетебиз. Жуулат. Намышылабы? Болду, ошол ушул эле. Көп кетет бул. Болуп кетебиз болду. Для вас самое смертельное номер, уважаемые дамы и господа. Аркетку. Жанара сагына болсаңа. Өзіңіз қармаңыз, жақсы болып. Даярсыз ба? Егерде қараңызшы, мынау жігітті алайдан Ташкөмірге алып кетесіз. Мынау Ташкөмірге барсаң не болып білесіздер? Ешкім білбейді да. Ташкөмірде болса көмірден қиналбайды. Майлы, көмірден қиналмайсың. Ұқтың бұл? Жазып ал, көмірден қиналмайын деп. Кетті әне. Так, біз қалады күлі. Боларынан. Мен уялған жоқпын, бірақ подкат қалмайын болдыр. Жоқ, бұл әтір конкурс. Жоқ, мындай да. Мисал үшін егер мен саған тұрмышқа шықсам барын жасап берем, бір нәрселерді қылып берем деп айтшы, сұраңызшы. Мына жерде біреусі өшті, біреусі болып кетті. Сұрап білесің, сіз керек болса. Сен бір нәрсені айтшы, сұраңызшы. А? Айбері бол. Біз шашылышпыз десе. Кетті. Мен сага турмушка чыксам, үйүмдү жунап берем, бала төрөп берем, тамагымды жасап берем, бирок бир шарт менен. Ал үчүн сен менин камсыз болушуң керек. Мынаны алсаң чейт деп айт.
Тамаша Ахметте. Так, Самудин бас. Болду капитан бар. Кечиреңиз колтурап. Конкурс ана чын айберди. Эми урматтуу меймандар айдар болсолар, биздин мега семечкаларды алып чыгыңыздар бул тарапка. Ошко жакында келди. Ош шаарыбыздын дүкөндөрүнөн бүт бардык жерде тапсаңыздар болот. Мега семечкелери, мега премиум семечкалары. Мен бул семечканы биринчи болуп Ташкөбүдөн келген биздин айымга беребиз. Андан соң Солма жерге беребиз. Андан соң бул айым сизге беребиз. Андан соң сизге беребиз дагы. Ал эми сиздерге бир портен чоң рахмат айтабыз дагы. Бар болуңуздар.